iteka mu isabukuru hari ikiranga isabukuru kikanezeza abakorewe isabukuru. Nagira ngo nsabe rero Alain umuyobozi wa Pathfinder yitwara neza buriya yenda nawe ubutaha hari icyo azabona. Buriya twese Murakoze. Nagira ngo nsabe abo bireba bihute kuko amasaha yacu arimo kugenda aducika, dushobora gutinda ariko amasaha yo ntabwo ajya atinda. Ndabasaba ngo bihute. Iki gikorwa ni ikigiye kureba abana, ariko abana ni abacu, ntabwo twabaterana ngo babe aribo bakijya bakireba bonyine, babe aribo bakibaho bonyine. Iki gikorwa ni ingenzi cyane. Ngira ngo nsabe ko abayobozi bakuru baba bamaze gutegura iyi gahunda, kandi ndagira ngo mbatangarize ko n'umukanya ivuna rigiye gutangira. Wa mukino mwiza cyane mukunda w'aba bana bacu nibo bari butangize ivuna. Ubwo rero abakunda ibirori rwose nababwira iki, muze kuba muhageze hakiri kare. Hariya muri uriya mwanya w'inyuma nagira ngo muze kudufasha muduhe inzira. Hariya muri uriya muryango mudufashe muduhe inzira. Mudufashe muduhe inzira hari inyuma. Ngira ngo byadufasha haramutse habonetse abari mu nzira bakicara. Reka dusabe abari muri iki gice bose, abagenda babe bagiye ku ruhande, hanyuma abazanye keke binjire. Are n'ikipe ye nimugire vuba, murabona baza. Ni umunsi wabo, umunsi mukuru w'aba Pathfinder cyangwa se abarondabukanda ku nshuro yawo ya 75. Mwongere ingendo. Yihute wowe ugenda imbere yihute. Urakoze. Pathfinder batatu hariya hano imbere, abandi batatu hano y'abayobozi. Mukikize abayobozi. Murakoze. Reka ku muziki ku tekinike mutugabanirize. Reka dusabe umuyobozi mukuru
waje aturutse kuri Field Master Guide Musoni Flavie. Dusabe umuyobozi Pasiteri nawe yigire hafi, ndetse n'umuyobozi wa Pathfinder mu ntara nawe yigire hafi, maze badufashe gukata iyi keke. Aba Pathfinder bari aha bahagarariye Pathfinder yose iri hano. Abafotora muri he? Abafotora rwose mwese mwerekezeho amaboko. Murakoze cyane rwose, mukomeze. Murakoze, Imana ibavugisha. Abantu mubaha amashyi rwose. Igikorwa tukaba turagishoje, ahasigaye Pathfinder bose abandi bagiye gusohoka, hanyuma Pathfinder bari hanze ndetse na avanturiye bari hanze bo bagiye kwinjira kugira ngo baze kwizihiza uyu munsi mukuru bose bahari. Murakoze, umuyobozi ati tugiye gukoresha hangari y'abana. Murakoze, Imana ikomeze kuduhangisha. mureke nanone Mana yacu tugushimiye kugira neza. Ineza yawe ni nyinshi kuri twe, niyo mpamvu ntacyo tugushinja. Kuri iki gicamunsi tugushimiye uburyo wayoboye gahunda zose zikaba zigenze neza. Tugushimiye kandi ko uri mu kudutegura kugira ngo mu bihe bishishana nabwo tuzakomeze kuvuga ubutumwa. Tugushimiye ko waduteguriye umubwiriza kandi akaba ari bukomeze. Tugushimiye ibyiza byose wadukoreye kuko nta kibi kigukomokaho. Mana yacu, ubushake bwawe, ineza ugira, urukundo rwawe byose bibane natwe. Turasabye cyane ngo ubwo tugiye kujya gato cyane mu miryango cyangwa se tukaba tugumye ahangaha, ukomeze kubana natwe kugira ngo mu kanya ubwo turi bwongere gusubira mu rindi teraniro ryiza riduhesha amahoro yo mu mitima ndetse no mu bugingo, rize kuba dushima izina ryawe. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibane natwe kubwa Yesu umwami wacu. Amen. Ale turanyura. Maze rero muvandimwe nkubwire, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, Field y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye
kuri gahunda iteye itya. Ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire baze dusangira aya mahirwe.